أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الفلاح. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. الله أكبر الله أكبر. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة.
Wajib. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الناس اتقوا الله ربكم. قال جل في علا: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. وقال جل في علا: إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون والذين هم بآيات ربهم يؤمنون والذين هم بربهم لا يشركون والذين يؤتون ما أتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. Mahuli mga palanggungan na muha agama Islam, muna-muna hitukbal na tuin sa taod-taod pagsarang sukul pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hasabab sin mga ni'mat amuin bius niya katutan niyo, sarta na usal na to hapagtaatan iban sin pag-ibadatan kaniya. In waktu ini, waktu sa ini paghali-halising kita niyo. Sa dalam bihaddo wala kita niyo nagbati laul amuin na nay maimaon pa panawag-tawag sin Allah subhanahu wa ta'ala. Amuin bang miabot in waktu biha ini papatinggalan katutan niyo in pagdagang na to, papatinggalan katutan niyo in pag-usaha na to. Mari kita niyo pa amuin parakala sa laggo-laggo amo na in pagtunay sin adlaw Jumaat bihe ini. Mga palanggungan na muha agama Islam, haayat nawas sa tahain doon parman sin Allah subhanahu wa ta'ala. Walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun annahum ila rabbihim raji'un. Haayat ini ke riwayat Imam At-Tirmidzi hasunannya. Hadis dari Aisyah radhiyallahu anha qalat: Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an hadhihi al-ayah. In agihi Aisyah radhiyallahu anha naasubuku Rasul sallallahu alaihi wasallam hatungod sin ayat ini ay bang unain maksud niya amin parman sin Allah subhanahu wa ta'ala walladzina yu'tuna ma ataw wa qulubuhum wajilatun. Ilahi Aisyah radhiyallahu anha, para Rasul sallallahu alaihi wasallam sila kaum pag-iyanun ini amun humul ladzina yashrabuna al-khamra wa yasriqun. In pag-iyanun ka mga sila amun miumuka in pangatayan nila. Sila ba ini in nagiinom alak iban sila ba ini mga mananakaw. In sambung kanisin Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ya bint as-siddiq walakinnahum alladhina yasumuna wa yusalluna wa yatasaddaquna wa hum yakhafuna an la yuqbala minhum. Bukunin pag-iyanun sin ayat ini amuin mga sila yung muka
In pangatayan nila mo in mga sila nagiinom alak, nagmamaksiyat pa Allah subhanahu wa ta'ala, sumagawain mga sila ini mga tao nagpupuasa, mga tao nagsasambahayang, mga tao nagsasadaka sa dalam bihadto, landuin kabuga nila amo hindi tayo mohon kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala intong basin kakahinang nila. Ulaika alladhina yusari'una fil khairat. In mga tao ini, sifat sin mga tao ini, naglumba-lumba sila mohon pahinang marayaw. Mga palanggungan na muha agama Islam. In mga sahaba ridwanullahi alaihim, in mga sahaba sin Rasul sallallahu alaihi wasallam, landuin kabuga nila, landuin kahanggaw nila, maun paamu hindi tayo maun kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala inamal ibadat nila. Putman in mga sila ini, landuin sapat nila, landuin tuyo nila maun pahinang marayaw. Sa dalam bihadto, mabuka sila amo hindi tayo maun kanila sin Allah subhanahu wa ta'ala yung kakahinang nila. Hawihadto na in laum sin panghati nila, hawihadto na in kusog sin pag-iman nila. In agi Abu Darda, li'an a'lama anna Allah taqabbala minni rak'atain ahabba ilayya min ad-dunya wa ma fiha, li'anna Allah yaqul innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. In agi Abu Darda, bangku sadya kaingatan sin aum na tiyay makaku sin Allah subhanahu wa ta'ala misang da kumanduang karakaat ay tantutuod makuyag na ako bihayan, tantutuod lani ko kasuban iwan sin kabayaan den sin dunya inilapay na mga luon niya. Sababin Allah subhanahu wa ta'ala naghimumungan inagisintuhan Rabbul Alamin, innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Ay sabon nagtuod in mattandatay maun sin Allah subhanahu wa ta'ala amal ibadat den ha mga sila nagmabuwa katuhan. Diha ini mga palanggungan na mo haagam na Islam. Diha di innabaha inahal sing kita bihayaon. Amin aun waktu bihayan pahil-pahil pa in pag-ibadat ta. Amin aun waktu bihayan pahil-pahil in pagsambahayang ta. Hindi kita mahanggaw, hindi kita mabuha, amo hindi tayo maun kato tanin sin Allah subhanahu wa ta'ala. Walaupun in mga sahaba radiyallahu anhum, habihad to na yung kusog sin pag-iman nila. Yaon sila halaw man sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, landuin kabuha nila pa amo hindi tayo maun sin Allah subhanahu wa ta'ala in amal ibadat nila. Qala Abdullah ibn Abi Mulaika, adraktu 30 min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam. In agiha Abdullah ibn Abi Mulaika, iamutan ko tatluan din ha mga sahabat sin Nabi sallallahu alaihi wasallam, kulluhum yakhafuna an-nifaq ala nafsihi. In tataan sila yaon mabuha sila sin aon maaon in nifaq halam sin ginhawabaran nila, maaon in pagnifaq halam sin pangatayan nila. Damikyan wayrunin hangkat tao nakapamung kanila yaon. But in pag-iman nila, biya na pag-iman hi Jibril iwan hi Mikail alaihim assalam. Una in maksud, tanda sila amuin di nila hipagbansag inhinang nila marayaw inamal ibadat nila. Sabab mabuha sila, hasabab sin pagbantog nila sin hinang nila marayaw, amoy adtuin mahinang sabab di taymon kanila sin Tuhan. Ini mga palanggungan na muha agama Islam pangadjian dakula kato taniyo. Sinisubay na to di pagbantog, sinisubay na to di pagbansag inhinang na to marayaw, ay bimakna subayin pag-amelta tulus ikhlas pa Allah subhanahu wa ta'ala. Mga palanggungan na muha agama Islam, in mga makabaktal sin amal ibadat mataudin ginisan iwan sin tibayhuan ni. Dan ha mga makabaktal sin amal na to,
biya na sin amo in pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Demikian in pagnifaq. In ini dain hamanga makabatal makalarak sin amal ibadat na to. Iban bihad turaysab in pagpanumboy. Amuin sabut-sabuton mo in bakas mo na hinang marayaw. In ini makalarak sin amal ibadat na to. Mga palanggungan na mo haagama Islam. Muna-muna din hamang nga makalarak sin amal kain subay na to mapatutan iban-iban sila yuang. Amunain asyirku billah. Amunain pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Amunain hinangan talimbang in Allah subhanahu wa ta'ala pag-ibadat ta. In pagsakuto mga palanggungan na mo haagama Islam. In ini makalaraksin katan amal ibadat na to. Qala ta'ala li nabiyhi Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. In agisin Allah subhanahu wa ta'ala panabi niya Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa laqad uhiya ilayka wa ila alladhina min qablika la in asyrakta la yahbatanna 'amaluk wa la takunanna minal khasirin. Mga palanggungan na mo haagama Islam. In Allah subhanahu wa ta'ala biyaitaan niya in nabi niya. Uyaningan niya tungod sa parihalan pagsakutukan niya. In agisin Tuhan Rabbul Alamin, wala in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Ini nabi, rasul. Sa tanda sin kalaggo iban sin kapiligruan. Sin pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala. Iyan niya in nabi niya, wang kau magsakuto pa Tuhan. Wala in asyrakta la yahbatanna 'amaluk. Ay tantutuod larakon na mo. Batalon na mo in mga amal ibadat mo. Wala takunan na minal khasirin ilan sin tantutuod. Maawon ka rin ha mga manusia lusong. In ayat ini mga palanggungan na mo haagama Islam. Malaggo ini patuntong katutan niyo ay bimana subay na tutuod layuan iban aniban in pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala hasupaya na to maparihala hasupaya na to kaayaran inamal ibadat na to subay to din tiap-tiap din katutan niyo lumayo din ha pagsakuto. Mga kiaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Keriwayat Imam At-Tirmidzi hasunan niya. Hadis dan kan Abi Sa'd bin Abi Fadala Al-Ansari. Wa kana min as-sahaba. Qal in aghniya sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Diumug ko in Rasul sallallahu alaihi wasallam nagsabda. In aghniya idza jama'a Allahu an-nasa yawm al-qiyamati ليوم لا ريب فيه نادى مناد من كان أشرك في عمل عمله لله أحد فليطلب ثوابه من عند غير الله فإن الله أغنى الشركاء عن الشرك. Inagisin ni Rasul sallallahu alaihi wasallam apabila na po na in manusia haadlaw kiamat amin haadlaw wayrun pagduwaruatan tutuod jumatu iwan sin maun tumawag in mana wag tawag in aginiya hisiw-siwing kaunan niya nagsakutuhahinang niya ay hinangan niya limbang in Allah subhanahu wa ta'ala hapag aman niya na pangayuon niya intungbas niya maun paamuin hinang niya sakutu atau akan limbang pa Allah subhanahu wa ta'ala. Ay dia aking manusia nagsakuto yung pangayoon hipapangayo ka niya ang tungbas niya maun paamo yung piyagsakutuhan. Mga palanggungan na mo haagama Islam in parkala pagsakuto patuhan in ini parkala lando in lagdo sindusa niya
Sa babintanda niya in manusia miyamatay nagsisirik pa Allah subhanahu wa ta'ala, di siya ampunong sin Allah subhanahu wa ta'ala. Inhi karo mga palangongan na muhaaga na Islam. Dan hamang nga makadatal atau makalarag sin amal ibadat na to, amunin pag-ianun arya, amunain pagpakita kita. Nariha ini na bahagi paruang kahabagi, indak buslo parak busin pagpakita kita. Muna-muna an yaksida bi'amalihi ghaira wajhillah. Bangin maksud sin amal atau paghinang niya sin ibadat yaon bukun hakarna sin Allah. Fahada syirkun akbar. In iyan long niya syirik dakula manglaraki sin hinang marayaw. Ibang pagnanan siya sin kaibanan ahlul ilm, syirkun niya wal irada wal qasd. Demikian in syirkul akbar pag-ianun pagtawangon sin mga ahlul ilm, syirkun niya. Qala ta'ala, man kana yuridul hayatad dunya wa zinataha nuwaffi ilayhim a'malahum fiha wa hum fiha la yubkhasun. Parman sin Tuhan Rabbul Alamin, hisiu-siu in mag-annal ibadat, in maksud niya parihalan pagdunya, iban sin pangari-ngari niya, na hitunay atawakan hirihil namu da kanila intung basin kakahinang nila. Ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. In mga manusia amoy nagsisifat bihadto in dagbus nila ataw kan hantang sin pag-ibadat nila, hamaksud sin pagdunya, in baita sin Allah subhanahu wa ta'ala, ulaika alladhina laysa lahum fil akhirati illa an-nar. In mga manusia bihadto in dagbus niya, sila layadto in mga manusia wairun makawa nila karayawan tumbas haadlaw akhirat bat malingkan api neraka jahannam. Wairun makawa nila tumbas din Allah subhanahu wa ta'ala karayawan bat malingkan siksa, wa habita ma sana'u fiha wa batilum ma kanu ya'malun. Iba maus na malarak magkangi inaamal ibadat nila, iban mabaktal na in mga kakahinang bakashinang nila. Bihainin kapiligruhan sing pagpakita kita mga palanggungan na muhaagam na Islam. Bihayri in kangian sin pagpakita kita manglaraki manglumuhi sin amal ibadat na to. Qala Ibnu Abbas, inna ahlar riya'i yu'tuna bihasanatihim fid dunya. Sabun nato din mga sila magpakita-kita, hirihil kanila intung basin kakahinang nila di dunya. Wa dhalika annahum la yuzlamuna naqira. Iba na adamikyan yadto hasabab sinhinang nila yadto, di sila maanyaya tawakan di sila anyayahon sin Allah subhanahu wa ta'ala. Man amila salihan iltimasad dunya, hisiu sinhim minang sinhinang marayaw, hamaksud hasupaya makawa niya in parihalan pagdunya, dain naman hapagpuasa atawakan pagsambayang atawakan pagtahajud sin waktu dum, wala niya tuhinang buat malingkan hasupaya sadya mabantog siya sin pagkahini manusia. Yaqulu Allah Ta'ala wa fihi alladhi iltamasa fid dunya min al-mathabati wa habita amaluhu alladhi kana ya'maluh. Hirihil ko kaniya in niya maksud niya karena sin pagdunya. Adapun haadlaw akhirat wairun kapuspa iddahan sin amal niya, wairun karayawan tumbas mahasil niya haadlaw kana-kana, asbab sinin paghinang niya bukun karna sin Allah subhanahu wa ta'ala. In bahagian hikarwa hantang sin pagpakita kita
an ya'mal al-amala yaqsidu bihi wajha Allah thumma yatra'u alayhi riya ba'da ad-dukhuli fihi. Himinang siya sin hinang narayaw hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala. Doon man sumud na bihayan palam sin pangatayan niya in pagpakita kita. Ay bima na bukun na hakarna sin Allah subhanahu wa ta'ala in paghinang niya sin hinang niya. So berin dagbus niya tawagon siya sin mga ahlul ilm syirkun asgar. Pagsakutu hasibi. Kaya riwayat hi Imam Ahmad ha musnad niya. Hadith din kan Mahmud ibn Labid radhiyallahu anhu anna Nabiy sallallahu alaihi wasallam qala inna akhwafa ma akhafu alaikum asyirkul asghar. Sa muna tuon in lami ko kamukaan doon kaniyo amo na in syirkul asghar pag iyanon. Qalu wa masyirkul asgar. Inagisin mga sahaba radiyallahu anhum. Una yung syirkul asgar pag iyanon. Insambong sin Rasul sallallahu alaihi wasallam ar-riya. Amunain pagpakita kita. Dihain mga kiyaulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. In parkala pagpakita kita ang waktu misan ikhlas in kakahinang mo. Hasabab sin babantukan sin manusia kay mo. Hasabab sin pupudyahan sin manusia kay mo. Aun waktu mahinang sabab yan tumapinda in ka ikhlas mo pa Allah subhanahu wa ta'ala. Hangkanda ayaw na kita mawaya to na mo'y bantukon sin pagkahita hasabab sin hinang tamarayaw. Adakala mapinda in niyat ka. Maun pa ang muin pagpakita kita atau kanin maksud ka ada kala in kabayaan ta amin mabantog na sadya kita sin manusia pagkahita. Kanin mga kaulamaan dito sila mabaya amuin bantugon sagbutunin makana nila hasupaya sadya sila amuin makahali makalayo rin pagpakita kita. Mga palanggungan na mo haagama Islam. Kaya riwayat Ibn Khuzaimah fi sahihi min hadithi Mahmud. O min hadith na was sa takaina. Qal inaginiya kharajan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Faqal gimuain Rasul sallallahu alaihi wasallam ampa siya namong inaginiya ayuhan nas iyakum masyirkas sarair. Ya kamu mga manusia hali kamu din ha syirkas sarair pagiyan. Inagisin mga sahaba radiyallahu anhum ya Rasulullah wa ma syirkus sarair. Una yung pagyan syirkus sarair yan. Inagisin Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqumur rajulu fayusalli fayuzayyinu salatahu jahidan lima yara min nazarin nas ilayhi fadhalika syirkus sarair. Indagmus sin syirkus sarair pagyanon amo na long nin hangkat o si mambahayang pag-ubos para yawon niya in pagsambahayang niya pangaring-arihan niya in pagsambahayang niya hasupaya kakitaan sin mga mangingita din habang sa manusia sin insya yaon mahumpot magsambahayang sinin siya yaon magsasambahayang. Ini mga palanggungan na muhagama Islam in kapiligruhan sin ardiha misan kawalam sin sambahayang ang waktu Jumato ini misan kawalam sin ibadat sa laggo-laggo ang waktu Jumato ini so pa mahapaghajian ang waktu bihanin manusia hasabab sin sasat sin saitan kaniya. Pag uwi niya rin hapag-hajian na suyo mo na tawagon mo hapa-haji atau kanibabu haji. Ang waktu na di na mabaya tawagon singan niya. Una in maksud. In pag-haji din harapon sin Islam. Subay na to ini ayaran. Subay na to parihalaon. Ayaw kita magriba malara
In ibadat ta sa lagbo-lagbo. Hasabab saja sin babantukan sin manusia kato tani. Bihaini in kapiligruhan iwan sin kangian sin pagpakita kita mga kiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Aun waktu in syirkul asgar pag ianun giagaandaan sin manusia sebab belum niya ini yan syirkul asgar da bukan da syirkul akbar wala na to kaingatan in syirkul asgar ini din ha mga kabair da isab din ha mga dosa dakula kaya nganan sa syirkul asgar sebab sin aun malaggo din kaniya sabang niya tini aturun in dosa niya sumud da siya pa dosa dakula in syirkul asgar amunin pagpakita kita ini mga palanggungan na muhaagama Islam ang waktu bihayan magaan siya hinangon sin kita manusia ang waktu rita pagkasayuhan juma tuin perkala ini hasabang sin waswas sin syaitan katutan niyo sumod ini param sin bigi jantung na to sumod ini paniat sin kita niyo. Mapinda makiwan iniyat ta maun paamuin bukon na marayaw. Iniyat ta panagnaan lillahi subhanahu. Doon man hasabab sin jimajatu hakatiliwot mo. Hasabab sin babantuan sin manusia kay mo. Makiwan in pangatayan mo maun papagpakita kita. Murah-murahan amuin palayoon kita niyo. Sin Allah subhanahu wa ta'ala din ha mga parkala nasabot yan mga kialungan sin Allah subhanahu wa ta'ala in pangatayan sin kita niyo magkapinda-pinda hasabab yagto subay na to pangayon pa Allah subhanahu wa ta'ala in patutuhon niya in pangatayan na to hapag ibadatan iwan hapag taatan ikhlas kaniya wa aqulu qawli hadha fastaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in fi umuri dunya wad din. Assalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mga palanggungan na muhaagama sabon nal tuod in pagsakuto hasiwi in siyayan apawila nakasud pahinang marayaw tanto tuod larakun niya in karayawan tanto tuod larakun niya kangiun niya in tumbas sin hinang mo marayaw. Damikyan sabon nato din pagsakuto hasiwi di siya ampunon di ampunon sin Allah ta'ala in tagkahinangan kani damikyan bukon in taghinangan kani yung tahtal masyi'a biya sinamuin kaiwanan dusa nasabut sin Allah subhanahu wa ta'ala suratun nisa parmen sin Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Sebenarnya din Allah subhanahu wa ta'ala di niya ampununin manusia amuing nagsakuto huminang limbang hapag ibadat niya. Ampunun pa sin Allah subhanahu wa ta'ala duwaing pardusahan, duwaing din hadusa syirik. Liuran hado sa pagsakuto patuhan inagisin kaulamaan sin kita niyo in kaibanan dosa ini tahtal masyi'a hababaan papagbaya sin Allah subhanahu wa ta'ala bang niya kabayan ampunon niya bang niya kabayaan na di niya ampunon ada pun in pagsakuto pa Allah subhanahu wa ta'ala uirun tuod buli rapat biaitaan na kita sin Tuhan Rabbul Alamin sing kalagguan sin dusa sin pagsakutukan niya. Asabab dito makiulungan sin Allah subhanahu wa ta'ala. Subay na to chay kun marayaw pabuntulon niyat na to. Sabab in katantan amal na to mag-base bihan diha uno haniyat sin kita niya.
Bang inyat na tuwa karna sin Allah subhanahu wa ta'ala mahasil sin kita makawa sin kita in karayawan tungbas ha adlaw kana. Bang inyat tawo kun karna sin Allah karna sin pagdunya karna sin babantukan nahiril sabkato tani sin Allah ta'ala di hadunya sumagawa ha adlaw mahuli wairun makawa ta karayawan dot malingkan siksa ya dzal billah. Nen hikatu rin ang mga makabata sin amal na to amo nalong ni al-mannu wal adha. Amo na in pag tumboy ataw kan pagsabot-saboton mo in mga hinang umarayaw. So pa ba nagsadak ka ataw kan timawang kaw ataw barhajat. Doon man hipanoy-soy mo. Piyag sabot-sabot mo wiyan, piyag history mo. Ini mga palangungan na mo haagama Islam. Bang tabiya mga dali-daliun marayaw. Wairun sa dubiya mga mangi habis sara mo. Sa hasabab sin piano isuy mo, hasabab sin sabot-sabot mo bihayan. Balik-balikan mo in mga hinang mo marayaw. Mahinang sabab yadto hikalarak sinamal ibadat. Mahinang sabab di tayo mong sin Allah subhanahu wa ta'ala tungbas ato kanininang mo marayaw. On waktu hayan sabab sin nakalando in uno in haba sin suy-suyta magkasabot kami ng mga hinang marayaw amo hindi na mapatut mo ito sa buton hakamatauran. On waktu mo kun mo ito piyagtauran kanalong niya man kathura kalamuhu kathura khata'uhu. Hisiu-siu manusia tumaudin bisara niya na tumaud dia sa binkasaan niya. Naon waktu sambil hinang mo marehi ka panoy-suy mo. Nasabab yadto maglawag taw sin tutungbasan kay mo haadlaw mahuli. Ulil maksud sin bisara ay subay na to parihalaon ayaran in katahan-tahan amal ibadat na to. Nanahot na kamaaslag na ka subay na to yadto ayaran. Ayaw kita huminang sin sabab hikalarak sinamal ibadat ta. Sa badakala mahinang sadya siya amuin. Biya sin pasu sin suga pag aus amuin ang biya nagbukal-bukal wihayan. Amun bangusag dawon saw kundi mo makawa. Adakala mahinang bihag sinamal ibadat mo. Amun kikita mo sa dentong bas niya sa di mo makawa. Mura-murahan mga palangungan na mahagama Islam. Parihalaon kita ni sin Allah subhanahu wa ta'ala ng mga kahinang bihadto. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama sallaita ala ali Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kama barakta ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. اللهم إننا ظلمنا أنفسنا ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم اغفر لنا مغفرة من عندك وارحمنا إنك أنت أرحم الراحمين اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك وثبت قلوبنا على طاعتك اللهم اغفر المسلمين والمسلمات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع قريب مجيب الدعوات يا رب العالمين اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله
سووا صفوفكم استقيموا وتقاربوا. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين.